u ovoj emisiji profesor Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. On mi je kazao i iznio podatak da Hrvati u Vitezu više posjeduju kapitala imovine nego 30.000 Hrvata u Austriji. Da li vi vjerujete u takve podatke i da li je to možda dobar pokazatelj da apsolutno nacionalne te tenzije koje se pokušavaju proizvesti su zapravo samo paravan za manipulaciju i za održavanje na vlasti? Ako se imaju ti podaci. Dobro, ajmo uzeti da su ti podaci točni. Znači, ovdje se može živjeti i raditi kvalitetnije nego i u najrazvijenijim zemljama u Europi. To je dobar signal i to je dobar pokazatelj. Ali ovdje ima nešto drugo. Znači, mi moramo jednom za sva vremena prekinuti praksu da se neko ovdje osjeća ugrožen od nekog drugog. U ovom trenutku. A to čini se do sad bio glavni adut. Pa jeste, ali te adute treba time koji manipuliraju sad tim izbiti iz ruke. Kako? Morate jednom podvući crtu i reći nećemo jedni drugima birati, evo, člana predsjedništva. Jer oko toga se čitava fama stvorila, strahu i paranoje i sad vi, dok to postoji kao percepcija i dok se stvarno dešavalo, vi ćete uvijek biti u situaciji da vam kažu morate biti zajedno, a ako niste zajedno da vi pravite problem i tako dalje. Dajmo jednom to riješiti da ne moram ja uvijek biti zajedno ili neko sa mnom da ne mora biti zajedno kad je u pitanju gospodarstvo, kultura ili neka druga stvar. Da se natječemo u to. I zato je ta prilika sada baš bila. I zato je taj poziv Evropi da izbalansiramo kolektivna prava, da otklonimo diskriminaciju i da se ne bavimo više uopće sad. Zato sam ja rekao, kad je to Švicarska riješila, ide naprijed, ide neslučajnim. Tako i ova zemlja može ići. Samo da to sklonimo u stranu na način da to ne bude više problem. I svi će tu dobiti. Niko tu neće izgubiti. To je ta u stvari dimenzija državnička. To bi trebali biti političari koji mogu nadići osobni i stranački interes da to pitanje riješe i da stave to u funkciju cjeline. Ja, evo, pozivam nas sve da se testiramo na ovom pitanju. Da, evo, ali gospodine Raguž, upravo na tim nekako nacionalnim tenzijama malo je zaiskrilo kada se desio socijalni bunt koji ste vi pomenuli. Da li vi vjerujete da su vlasti, oni nositelji vlasti koji ne kreiraju našu sudbinu na kraju krajeva, shvatili dovoljno ozbiljno poruke gladnih ljudi, obespravljenih ljudi? Jer neki analitičari najavljuju, evo i akademik Esad Duraković je kazao da je vrlo moguć povratak bunta jer vlasti nisu razumjele ono što je narod obespravljen i želio poručiti. Pa vidite, ja mislim da je to stanje samo zamrznuto, da ništa ozbiljno i suštinski nije pokrenuto u smislu rješavanja. Na strateški način. Ja razumijem i te zahtjeve, smanjenje plaća, privilegija i to je apsolutno legitimno i to treba uraditi kao prvi korak. Ali bez ove priče koju smo mi kroz ovu emisiju pričali, to je da stvorite politički ambijent gdje se nećemo zaduživati za pokoljenja, nego gdje ćemo osloboditi resurse, gdje ćemo u narednih par godina doći do parlamentarnih većina od razine vijeća ministara, vlada, entiteta, županija i tako dalje, da stavimo u funkciju hidroenergiju, termo, vjetropotencijale, poljoprivredu, kulturno-povijesno nasljeđe, prekograničnu suradnju, IPA 2 projekte, koridor 5C, fondove, novi evropski pristup, konkretnu razvojnu pomoć i vlade koje to mogu realizirati na način da onda kroz jednu javnu strategiju koju će parlamenti usvajati djeluju prema najugroženijim građanima. Ja to ne vidim u ovom trenutku. Vidim samo manipulaciju i sad. Znači, to je ono što treba donijeti ova promjena paradigme kroz i novi evropski pristup i kroz dijalog unutra i kroz novi način sastavljanja većina i vlada. Evo, to je taj trio i naravno intelektualci koji se moraju, evo kao i gospodin Duraković i drugi uključiti, da detektiraju jesu li stvari riješene u smislu stvaranja institucionalnih pretpostavki da vi pomognete tim građanima. Kako da im pomognete? Ako su svi proračuni u dubiozu, ako su sve županije de facto na koljenju, pa čak i Sarajevska koja je privilegirana, ne u smislu negativnom privilegirana, nego zato što je glavni grad, ima te potencijale da može. Pa i tu su problemi. Znači, prvo moramo racionalizirati ovu strukturu,
smanjiti broj javne potrošnje i omjer, da možemo usmjeriti jedan dio ne samo u krpanje plaća i mirovina, nego u razvoj, dovesti investicije, pokrenuti resurse i onda omogućiti ljudima vjeru da je ovdje moguće bolje živjeti. A ne manipulirati sa tim da će biti etnički sukob, da će nas ovi napast, da će nas oni napast.